Hello, everyone, and welcome to Drama 2026, the channel where laughter is always cooking, gossip is always walking around the neighborhood, and every little problem can suddenly become a very big and very funny drama. Here, you will meet many colorful characters who bring the warm, playful, and unforgettable Ilocano spirit of the Philippines into every story. From silly misunderstandings to everyday family trouble, from funny neighbors to unexpected life lessons, this channel is full of humor, heart, and the kind of stories that feel close to home. So get comfortable, relax, smile with us, and now come and listen to the story. Nay, anya man dagita ginatgatang mon marsaw. Nagadumanan na natnateng. Kadi pala naibus dagitay nateng ijerep. Ay kat maibus to Mabiit la maibus dagita Tra amumat nga isulat sidsidak dagita nateng. Nateng amin na nakarga jerep. Nateng kan prutas. Awampay karni mo tagatangem. Ay, kumatang kay ti sida makarnin no kayat mau. Amumat ajak agsin sida ti kakasta. Ta ajak kayat ti agsakay. Ay nakasapulan mo lati bagiti karney. Agsida ka mo't auray sagpaminsan lang. Agsinsida akmay. Ang may sa piraso laang akaslatangan ti kadakkel na. Kita ket ubing tilangak. No idilig tirupan di tirupak ket kasla manang ka iti 15 atawan. Kasla anak nakpay kid din Ha? Agraramang ka mo alaklakayan mo't. Feeling mula ang dayta? Kan kita nagpigsaak. Uray senyora kaon ngem kabalak pala ti agtrabaho iti nadagsaan. Kan makaputo takpay iti 5 no agbinulan ka pay siguro manay. Ha? Nagsao damanan? Ha? Agpatpating gamit la iti sao-sao. Aramid ti pakakitaan, Marso! Nalpas ka na naglabaman ay. Inkagluton mabisi na kaon. Ay na, agaw-gaw-gawak pay laeng. Nan, sublatan ka ditan. Nakabaybayag kang agun kun ay. Awan nga minti exercise mau. So akas na. Di nakla matultulan. Nagpartak ti gunggunay kaw. Ta nasustansya nga may nagitikan ka na. Kastaw itagaw-gaw. Napartak ti garaw. Na. No nasustansya nga mintikan ka na. Pumigsa ka nga agtrabaho. Kat pumartak ka nga gunay. Ala, inkalutunan di inruar ko anatang. Ta mabisi na kaon. Siyak dito yan. Ay unay ka dagiti adingwanan aya. Tagiwarada iti basura. Ay, adaman mawalisanan. Unay matikas ta panagwalwalis mon manay. Nagbuntog ka nga agwalis. Sakti masikura na mangkit kita iti kasta agaraw mo. Ay na, aday ta ka manan. Dilaw ka man na dilaw ditan. Gagangay ti bakit Bumuntog ti garaw no mapanan ti edad. Ay sus. Depende day ta iti tao Kastaw ti agwalis. Nan, jag mo na ta. Kastaw Kastaw nagpardas na nay mo ta buntog mon manay. Di ka nga minagsiday ti nasustansya. Nagrawot ka pa iti karne kung nasasamay. Managap-apgad ka pa Nala, ituloy mo nga rudan tagwalays. Tada pa aramida kijay kusina. Marihuanay, gumatangak pa iti asukar ken kapay. Ay, mabit laeng pari Marso. Ay na, unay mo day ito nga uyukan aya. Naggatal ti karabugog ko. Ay. Mabit man lang. Apay, agsakit ka maray. Mangrugrugi nga rod sa titrangkasok pare. Ngam agimbagak mo't laeng tanag tumarakon. Ay, sos. Nukas tangag sakit ka. Irikip mo ato'y isturmaw. Ha? Awan akaram dagiti customer mo iti kastangar aramidam. Agiwaras ka mo iti virus. Ay na, saan mo't pare? Saan na bali ta agag-agasak? Ure pay. Ay,
Jak pala nga ron gumatang maray ta delikadaw. Narigat ni maakaran iti sakit. Di ta pala bangir nga istora gumatang. Pasensya ka na. Jak kayat agsakit. Kakaiso na ajak agsaksakit. Ultimo pa natangkat sa anak amatamtamaan. Ta amok ngamin nga alagaan ti bagay. Ay, Sige, mapanakon maray. Gumatang aktumanan dito, nung naimbagan kaan. Tanangamot ba si ti panagsasaom iti sabali at tao marso, takababain. Ibagbagadan ang nakaarartika, gapoy tararamidem, takarugit mo ti pada matao. Liklik-likak laang tagsakit. Apay sika, no adda kaabay mo ama sakit, di mo kit adaywanan. Kaya't mao, ti maakaran iti sakit da. Sana kasta, nga maglablabas kamot. Pati ni Mari Juaneng, karugit mo kano pa yan nakasarita. Italang na dya, masakit nga raw. Jak pa'y kayat ti matay. So, jak kayat ti agsakit. Ay na, uray kasano, ti panaganad mo no talaga at simpo mo ti tumangad iti barsa nga, di mo mabalin alapdan. Oo, depende da iti tao. No amuswam ti bagay, baybay am ngagsakit, talaga amatay ka. Ngam no ammom ataripat tuan ti salon at mau. O matid daw ti biyag mau. Sige, mapanakaw tanay, aldawan. Sa paek man ti agpasada itatap no makaaduak. Nay, kita ang manan ti panagmanehom Di ka manan agbalin na kaskasirawn. Aginayad ka lang agmanehaw. Makapatuok tinabuntog ngagmanehaw. Kasano ang makaaduak iti mapasadaan no nabuntog ti panagmanehaw. Awan bambanog no kasta. Papanam na narita. Itulod nakman ni Ili Marso Barok. Mala, lumugan ka nga ruda yung tamapantaan. Ay, di mo partakan tagpataray Marso. Unay kamatan. Kumpot kayo lang, nana. May mayat ti kastaw, makadanon tayo adagaw si di papanantayaw. Ay na, tumayab ti karkarmak, no kastoy lang. Ay, isang lang mo dito yan, bumaba akon. Basta kumpot kayo, nana. Nalaing ti driver to yung naglugaran niya. Matuo ka ngagmaneho itinabuntaw. Kapat! Unay matikas dya pa nagpatpataray yung tatang. Napalabas kayo manan idikalman. Kas laki maro matikin na kaskasiro yung agmaneho. Ay, dahita ti pangkitaam. Akabayatan na lumaklakay to'y amam. Pumigpig sama at ngagtrabaho. Uming ngamin teriknak. Isa pumarpartak mo titigtig na ikaw. Delikado tararamidan nyo tatang. Makapadanag kayo ma. Ay na, veteranon a driver to'y amam. Tesa anak kaw. Awan tirong ba nga pagdanagam? Tatang. Kita mo to'y kudil ko Kasla kudil tagtawon na ti 40. Super healthy nga amin nga ipapaunag kao. Dayja iti mang papaubing kanyak. Tay kunada nga rudain. Ang gulay, pampahaba ng buhay. Jak tay ngamin kayat ti matay anak kao. Isungag papaubingak. Dagitay lang nasustansya ataraon ti kankanag. Kanayon ti panag-ersisyaw. Ado nga ron ti mangibagbaga kasla inauna kanunina nangamda kayo. Dahil nga ron kahit naimbag nga ron, day baga kasla nanang kun jay inam anak ka. ay no siya, kanak amin na kayat ko akanon. Bakit ako? Manula atawanan tinabat-bati apa nagbiag ko. Iso nga ipapas ko kit ditimangan iti kayat ko akanon Agpada ta iti kapanunutan, Mari Juaneng. No talaga, chimpo mo ti maustal. Chimpo mo na talaga? Un nga rod. Ngam nila kay mo. Madlaw alaplapdan na ti panaglakay na. Wen Gano di na kayat ti matay. Feeling na ka bumato dito rabaw ti daga. Patsin na launay, ano aywanan na naimbag ti salunat na, umatidog ti biyag na. Malapdam nga rod, no talaga akad dang maun. Nga rod makapasuron nga rod day nga asawak.
agpapaubing. Pasikat pay. Ipasikat na napig sa kanulat nga uray lakayan. Mangibabain dayjay alakay. Agbras ka mamat manay. Di kan samot agbrabrasan. Yelo tangipon maon. Kahit agbabrasak mat, inaldaw nga agbrasak. Kasto talaga ti kolor to yung ipang ko, yellowish. Wala nga once adila ang ti panagbrabras mao. Ti panagbras ket tunggal malpas amangan. Kitaam kanyak, ang brasa kitag sapa, no oras ti merienda, pangal daw. Inton oras manen ti merienda, ken inton malpas ti pangrabe. Nalabos mo day ta panagbras mat. Mangirarit ka mat iti toothpaste. Kasta ti husto a panagbras. Tapno nadalo sa kanayon tingiwat. Mamidwa akto pa'y agdigaws iti may sangal daw. Sika nga'y, mano kang agdigaws. Saan ka managdaldalos iti bagay? No agsasao ka kung namalan na sino ka nakadalusan dito'y lubong, Marsaw. Pati siya nga asawam dilawam. Ibagbagak laeng ti aramidam. No kayat mo ti agbyag iti napaot. Ay wanam ti bagay. Dalos sama kanayon. Pati nagtakukom. Di mo adalusan. Nagngingisit dahil. Kita man to'y kukaw. Nagdalaos. Ay na, mansa ti bulong daytoy na imansa dito'y kukuk. Kat no naman saanan, di mo dalusanan. Bye-bye amaw, nakasta. Kanun gayam. Agsina taman pa lang iti pagidaan. Ta kalablabat ay ulas kan pungan kaw. Ha? Jak kayat ang maakaran iti ang dod jay ulas kan pungan kaw. Ta di mo pa'y malabaan ti ulas kan pungan maw. Kahit malablabaan mo ta kanayon dagijay. Kanayon nga. Maminsan mo't ti makalawas alabaam. Sakit every other day alabaa. Jak amukang ka. Numakisina kay ti pagidaan ayos lang kanya. Awan na sakita bakrang ko. Kay kayat ko kay di pay Napanan ni tatang nanang. Wano, saan pa nakariing? Ay na, nasapsapa nga agririing dayjay. Alas 5 pa'y laang mapanagjagjaggingan. Talaga naalaga ni tatang iti baginan niya nanang. Naannad ka dagiti ipapaunag na. Kanayon ti exercise na. Ay wana, saan pa'y ngagpuypuyat dayjay Adda oras asursurotan na apan naturog. Mayat mat kititikas jay ananang, tamaya dayo iti sakit. Wana nga maglablabos may. Karugay na pa'y dataon. Tako na malan na sino akadalusan ang nagsasaaw. Agasam ta minuminuton sa mga alkohol. Ang uray na anad ka dagiti ipapaunag na no saan mo ta naanad nga agmaneho. Awan sarbina nanang. Day tangarog ti dilaw akidya mayo. Sapay sana mabagbagaan no kwa. Nagpartaklat ta nga agmaneho. Matuukan ka nung amin no nabuntog ti pa nagpataray na. Kat di kay mauma amang bagbagaan nanang. Palagipan nyo latta. Madam, aliglado. Iti sentraw. Ne, payakas di pa nagsao ni Marso iti cellphone na. Ay, Kasla ipitan na ti busis na. sige madam, agyan mo na. Bye. Oy Marsaw, payakas ta busis mo. Kasla may ipit. Apay aya. Tilamad manlaw mo mat. Siyempre, no umubing ti rupa. Masapol asumurot ti boses. Naa, kahit asino nga rodya kinasaritam ngay. Pasahiraws. Arkilaan na kanaw, dahil tulad ko ijay kabangibang a barangay. Asino ang madam dayjay ngay. Apay nga mo na tinumber mo. Ay nabayagan, apasahiros ko na jay. Nabayagan, ngagpatulod kanya. Ay, di ka gar-aramid Marsaw. Saan nagaputa ubing talangam ka umubing matarik namon. Kat sumapol ka mutan iti adayo nga ubingam siya. Ay, agtanang ka. Papananyaw na naimang. Umay kay lumuga na, tay tulod kayo iti papananyaw. Ay, saanan. Jakpay kayat ti matay. Nagpartak ka ngagpataray. Kakaisuna na pigsaak pay. Sanak ngagsaksakay.
Nga matayak iti disgrasya. Ay sanan. Ay na, nagadong amuyaw. Ure na partakak, tanalaingak. Iti kabayag kon a driver, sa anak pa yan na disgrasya apulaos. Alakit dain, mapankan. Nagurayak iti sa bali a pagluganak. Awan maluganan yaon. Siya klaang tinagbiyahe. Apay aya apilitan nak marsaw. Jak pay ngarod kayat ti matay. Apay aya apilitan nak amatay. Magmagnaak no awan pagluganak. Tata Marsaw, na kayo man ti arkila kapag luganan. Itulundak iji ilay ta adda sarakag. Ay, katuman saan mo ta siya tinakapila? Sana balay, tayong pakadak iti nakapila at tricycle, tata. Da kayo ngamin ti kayat ko. Ta, mabiitak ang makasangpet no da kayo ti pagluganak. Ay, kituwan ang baraw. Siyak pa'y mati ko nam. Imawag dya anak mo itay kanyak. Napalabas na kakanumanan ang nagpartak ti panagpataray mo iti tricycle. Ay, kit agraras nga ro di tao. Samsambutan na ti oras. Isa pinartakak Ay di mo man irason dagiti pasaheros mo. Talaga kida siguda kasta ka. Agpakalaing kang agmaneho. Kasla ka la tumaytayab. Kasla ka makasisiara ka na yung nagpataray ka. Ay, si katakto pa yun di ti lugar tayo. Siyak ti kanayon nga arkilaan dagitay kanayon nga dardaras. Nang runa dagitay maladawan iti trabaho na. Uno tay ada samsambutan na. Siyak ti ayaban nga arkilaan no kwa. Diyak amukan ka. Natangken ti ulong. In ka man kindi agidadang iti pagdigos ka tanay. Natapo kanak manan. Saan nakakomportable no kataptapok ti bagay. Manganan, Marso. Ne, apay akong di basa kay ti Jariyaw. Nangalaam dita. Ay kat ginatang ko Mayat ka na uti agbasa-basa iti Jariyaw. Ta ma-exercise ti utag. Tapno saan alumakay ti panunaw. Anya? At dapay nga ron nabasak. Napintas gayam ti panaglangoy nga exercise. San lagayam a panagjogging. Pati panaglangoy kan panagbisiklita kat napintas nga ehersisyaw. Day talag papaubing matamom nga ramidan. Kasla da pagpapaubingam. Ay sas, agatap ka manen ako nak. May salaang tirasaw no apay nga papaubingak. Ken no apay nga ay aywanak ti salon at kao. Jak kayat ti agsakay, jak pa'y kayat ti matay. Nawatam. Ay sas, apay adi nakrineeng. Aldaw mo't gayaban. Sapay alas 8 titulagan mi ija pasayros ka. Nay, alas 8 Kahit apay amok nga rodaya no ada biyahe mita. Sige nga, agdi ko sagbit agrubat akon. Sa bagay, napartak ti gargaraw ka. Mabit la na ita. Kaya na ita. Mala, itimplan ako ni ti kapek ta, igupak no malpasak ng digos, bakit mabiitak lang ang digos. Masapo na sambutak di pasayros ka. Tagalan ti amangtad ititip na jay. Sayang no aglugan iti sa balay. Partakak patyag pataray. Nagbuntog mo't na ita sarsaron nuwi ka. Bertikak manlangan nga rekorbaan. Namasaman ka. Nanang, darasan niyo, mapantayo sa ospital. Ay naday tuyan ti magbagakit. Pinartakan naman siguro ti panagpataraynan. Natangkan to matulo di amam. Ay na masuro na kamadanagan anak ko. Alakit din, darasan yun. Intay kita ni tatang di ospital. Isarayan tabalayo. Nabiyagak ka di pay. Ay, kawan Ay na, una yan ti kasta alang ang Marsaw. Ken, kumusta ak ngay?
Anya tinadali kanyak bakit. Nairis taropam. Ah, Nadait tamuging mo. Nagdakkel ti sugat na. Basta, ado ti suga mo. kahit dagitay dalam kas kadakid ni ken pusok ngay saan da anaan anaw. Saan? Ay, agyaman ak. Sa anak pa'y kayam anatay. Kunak lano natay akaw. Ay, agyaman ak. Nagpartak kayo kanong amin nga nagmaneho, tatang. Nagubertik kayo kanong amin iti kurbaan. Kunak ano awan masabat kaw. Kahit kumusta din nakadung parko ngay. Jayla kanulugan na tinadali, tatang. Ngam jay tao, saan? Da kayo lang tinadangran. Ay, jakpay kayat ti matay. Kayat ko pa'y ti agbiag. Naanad kayong agpayso itikan kanan nyo, tadiyo kayat tagsakit. Ngam di kayo nagananad ang nagmaneho. Awan useless ti pa nagday-diet yun, nakasta. Uwan nga raot. Uwan. Amok taon na maminsan. Pagadalak na ito yan napasama kanyak. Agyaman ak Diyos ko. Tas ibibiyagak pa'y. Tangay na imbaga na kaon. Agbiyahe ak kumamanan bakay. Ay saanan, inton kuan madisgrasya ka manan. Amangan no ipatay mo no sumaron no madisgrasya ka. Saan na tricycle ti ibiyahe kumanay. Kanya nga rod ngay. Jeep, ay nakarkaron Kan pangalaam ko matigatang mo iti jeep nga ipasadam ngay. Saan ajay pedicab? Anya? Adamot agpaspasada a pedicab di ti lugar tayaw. Kasjay laangan ti ipasadak. Makabannog ati kasjay. Sa nabalay ta exercise kon ti kasjay. Napintas iti salon at ti agbisikleta. Makamo ka nga rod Ang uray kasjay ti imanehaw maganad kalata. Di ka man nagbali nakaskasiron. Wain bakit saanin? Promise. Jak pa'y kayat ti matay. Iso nga agan anadaktawn akanayawn. Para! Papananyaw na. Inak man makitsinda. Kayat siyaon ti makilugan kanyak. Wala, tasanan at tricycle ti man manihong baraw. Kaya't ko ti pwede ka ba pagluganan? Kanabunbuntog basay. Sana ka matay iti nervyos. Ay wain. Jak kayata ti gumatang iti tricycle. Ta mabuti nga ko na madisgrasya nanaimang. Mahimay at ti bisikleta ta exercise kumatlaan ay. Ay katuhan na. Mala, mapantangaro doon. Sige na. Medyo parta kang basay. Tanabuntog mo't launay marsaw. Ay, pasang at dito'y nana. Narigat tagpidal. Ano sa nyo labasitain? Kaslakla na trauma gapoy tinapasamak kanyak iso nagbuteng akon nga agmaneho iti tricycle. Iso ngay nanusa kon ti pedicab nga ibibiyahe. No pa'y bimasitikita ayos lang ta exercise kumatanday jay. Nagtultuloy nga rod ti panang tartaripatok iti salunat ko babaan ti panangan ko kadagiti na sustansya at taraon ken gidgid danakmat iti ehersisyo. Iso nga aging gaita na pigsa aklat ta. Kat saan ako unay ngagsaksakit. Nagsakitak man, simple lapan natang wanagurigor. Alakastan, tigayim mo, Marso. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Sinay anak ka. Anya jay kunam. Agawid kan.
Nanang, ag-awid akong tadon ti urnong ko. Ay na, nagsaya atin ngay anak kaw. Kahit sabtun da kakaday anak kaw. Katuan mangkita kayo iti arkilan nyo nga lugan. Jay van nga napintas ti arkilan nyo. Han nga jay bulbulok nga lugan. Jay espesyal niya. Ay, anak kaw. Adaw di tati mabalin nga arkilaan. Kahit anyat pasalubong mo kanyak ngay. Ada mo lang. Kat siyempre mabali na yamat nga awan. Sige nga ron dagsaga na akon. Ag-impake ako, nanang. Ay, agawid man ay kanakak kabagays. Wain manong adawr. Kaslakunad na asaan nga agsubli ijay abroad. Anya, apay kanungay. Nauman agtrabaho ijay. Ay, sa bagay, naringat nga mintag trabaho ijay abroad ka napadas ko day tay. Di ka makarelax ijay. Ado ti oras ti panagtrabaho o ngam ti panaginana. Pagling itam iti hustaw ti kwarta ijay. Ay, sana bale, manong. Ta nakaurnumin jay anak kaw. Oray sanad nga agsublay. Mabalay. Tagnegosyo ka naon. Aya, ay kit mayat nga rod ano kasta kabagays. Sabten me intun bigat ni Sene. Umay ka, manaw. Ay kit wala. Sumurtak man nga raw ta pagpaspasyaran kabagays. Sige manong, taado tayaw amapan ijay airport. Umay-may nakabagis ta nga inggakan Hilaria. Kanda kiti daduma akakaanakan ta. Malala, umay kalumugan sa inay anak kaw. Ay na, kailiw na kauna yun anak kaw. Oray siyak may liliwak unayan kada kayo. Kat makinlugan nga ito inabangan nyo. Lugan tay bayaw ni insan mo. Mabit lang anak ko talo kataktivan, wan. Hello, kasinsir. Hello, kaanakan. Kumusta? Adumat gayang ti kadwa yung ay si mabat nanang. Uwe, nanakaw, takayat damot ti sumuraw. Pagpaspasyaran da ka naw dito'y Manila. Ay, iri ka pimampay lang to rin daw ti Van. Anya kayong matan nga. Api nga nag-ado ti ang kuyog yung nga tatao. Idi iso pa nga pakpakan nakdagita. Ay na, sana balik ta itamot laang anak ko. Gastos matipang panunutan nyo nga. Uray, taado mo ti kwartam anak ko. Abay, di ka di agim ibot tama di ti kasta anak ko. Agbiro kayo nga ro diti turo-turo nga panganan. Diyan nalaklak at imakan. Kabagays, gimatang kayo iti materialis. Pangusaran nyo kadagayay. Pagpatarimaan may man iti palay may manaw. Ha? Anya tarimaaran nyo iti balay ako kararamid. Ay, sana kontinto jay ka anakam. Pagbalinan na kanu adwa akad sa aran. Anya? Kaya't nati medyo dakil abalay manaw. Damo, di kwarta na. Sa bagay mo't kadi Sapay kunak nga umutang ako maiti kwarta ni Sine ka pagpaduktot ka. Ay, ibagam kang kwa na manaw. Ado mo ti kwarta na. Suapat check. Pautangan na kaday jay. Adaurnong jay anak ko. Ay, usarak mati kwarta, angkal. Agpasimpak ngamin iti balay. Katne, nagastos matgayam tagpa-repair. Ay, kunak na da maipautang mo kaanakan. Ala, sana bali nga ruday. Ay, pasensya kayo na, angkal. Ay, dito lang ati maited ko, batsop nga imported. Ay, pag yung mga kaanakan, sige nga raw, mapanakaon. Hanyo man ngamin nga ibagbaga kadagiti kakabagyan tayo nga adaw ti kwartak. Tapno handak nga umayot-utangan, nanang. Ti pang ibagaan nyo nga adaw ti kwartak kat dagijihaan nga agututang. Ay na, proud mo nga rod ken ka anak ko. Ngamin, manula tawan mo ijay abroad ka nakaurnong ka adagos iti kwarta.
Manut urmong mua ada milyonisan. Kat adan Ay, wow! Nagmayatain. Talaga ka day, adi ka nagsubli jay abroad, anak ka. Haan nga rodan. Ituya kong tag-business Auntie, adapin minta si balayo Pinadakkel yung matan iti uray lang Ay, Wayne, palasang ka. Tapakakit kitaan ni Sinay, itinatgadan na ijay abroad day jay. Ay, Wayne, anya trabaho ni insan Sinay ijay abroad ngay idi? Di mat katulong ni insan ni jay? Saan? Caregiver jay kasinsin mo. Kasla nurse mo tun. Kas jay. Ha? Dakkel siguro ti sweldo na idi. Iso anak kaurno nga dagos. Ay, wenami Nagbiit nga ron anak kaurnong jay anak kaw. Naimpud nga main. Amo na ti agurnaw. Naimbag man. Ay na, makapaapal mo't di kasinsin ko. Ay, kahit agsalo kag kamungamin ami No, kaya mau de agabrod kamay. Ay, awan mo't ngamin pag-abroad, auntie. Mayat kumaano pautangan nak ni insan Sini. Tay karigatak ti manggod balasi utaaw. Gay na! Ado, ti paggastusan na itamiya. Ang tapno di mo kung kuna, ay kapadasam lata at mapanumutang kan ni insan mo. Barang pautangan nakakanakan. Ay, awan, akasinsin. Usarak ti kwartak. Ag-businessak ngamin, kan gumatangak itilugan ko. Ay, imbag ka pa'y kasinsin. Napintas ti biyag mon. Bigla mo ta bimaknang kan. Kad talaga nga kasta, nagagat ka. Nagagatak ngamin. Kan nalaing nga diskarte. Iso nga ti urnong ko nga kwartak, nagbambanugak day dya, kasinsin. Nagrigatak nga kusto. Baka ti amuyo kat pinidpidot ko lang ti kwarta dya, brod. Ay, hangagpay suday ta. Ha? Ni ala, saan mo't insan? Taamok mo tirigat yung trabaho ijay abroad. Usto amom gaya minsan. Narigat nga talaga. Iso nga hanak nga agpautang sa pay kumata maawatan yun niya. Tani, talagang ada pang usarak iti kwarta. Pasensya, kasinsin. Okay lang, kasinsin. Makabanog mo ti agdalos dito ibalay. Nanang, apay nga kaslan napakpaksuyan kayo? Nabanugak nga rudan ako. Agasum ta up and down nga ya dalusan dito'y balay. Ay, marigatan mo'y tanakaw. O sige, ala tayo langan iti katulong. Ay, alamang nga raw tanay, apo. Marigatan ka talaga, anak ko. Bumakita mo nga minayin. Kumapsuta kaon. Hangkumat ngamin nga masangot ti aglinis, tani. Ado ti rugiak nga business. Ada ti gatangak nga pwesto tinatang ijay tsindaan. Dua nga pwesto ti ginatang ko. Prutasan kan natangan. Kan kas kat manglukatak pa iti pakanan. Ay, sino nga iti alaen ta katulong? Katagbirok tayo Siya kuman ante. Hanggang agap-aplayak mo't ngamin para abroad. No, adan tumakitam balasang kaw. Bagaan nagtaw, no adaan mo ngagsapsapol iti trabaho. Wag. No, kayat na ti agkatulong. Awan nanti, ibagak to no ada makita. Mia! Ha? Oy, Ella! Si Kamot Gayam! Kumusta? Long time no see, ha? Win nga ron, kasangsangpot medical man. Nagbakasyon kayo? Wen, ngam, dito kami lugar tayo nga agnaud, Mia. Saan kami nga agsubli di lugar dalakay ko? Tanagrigat mo ti biyag ijay. Narigat ti biyag mi dito ngam narigrigat man mo ti ijayan.
Ay, kadusto Tanagsubli kayon dito eh. Nag-aawid mo to ni insan ko eseni. Nag-for-goodan. Ay, wanan niya. Nag-abroad gayam idi. Nag-beat mo na nag-for good. Masadot ka nun nga trabaho di abroad. Ngam siya, agap-apply ak pay laang. Kaya't kumuti agabroad, baro makaurno nga. Ay, katala Good luck kan ka, friend. Ay, agbiro ka kiti pakilabaak dito eh. Taisupay titangdan ko. Ay, apagiso! Agsapsapol da zene, ti katulong da. Amang ano kaya't mo ti agtrabaho kadakwada. Ay, kastaya. Ay, talaga mo't na dya seni Pimintas talagang tibiyag na. Wan, bikmak nang idi nagabroad. Nakaurnong mo't adagos idi nagabroad si ka. Dakkel siguro ti sweldo na di pagilyan ang naggapuan na. Wan siguro Malangarod, baliwan tanto ti agsarita tanay, agdardarasak. Ada ngamin samsambutok, friend. Kasaritam ton di kasinsin ko. O sige, mapanak to'y di balay da, friend. Ala, si kadaytan, Ela. Wi, apa yung anak ko tong kan ngimisit ka? Kan bimakat kamatanan. Gagangay na tadagamot ngamin ti pagtrabaho ki di lugar dalakay ko, Zeni. Kat mano ti anak yun ngay. Duan na, Zeni. Ay, sus, nakiasawa kamat ngamin iti pobre. Di big time kumangamin Kaslasaan mo nga si kadata. Nagpintas ka di high school tayo. Gagangay na, Zeni. Kasano ngay, kaya't mo tagkatulong ito'y balay. No kaya't mo, umayak laangan makilabada. Kan agdalos iti balayo. Diyak ngamin mabalin ti ag full time akatulong, friend. Ayaban naklangan no kasapulam taglaba. Umaya ka dagos no kwa. Ayan, sige, mabalin mat kay dita, kabalan pa'y mat kay dininanang ko tagluto. Agdalos kan aglaba lang ti pakarigatan na no kwa. O sige, ayaban nak to nga road, friend. Umayak to aglaba. Kat umay ka no bigatan na. Ay kat mo na, sa paag ti umay, Zeni. Pakilabam man da ito'y kurtina ken ap ti kama ken pikpigad, Ela. Ay, wala na. Isublat ko alabaan no madamdama. Palpasag pa na gito'y baduyo ken ni Zeni. Ay, Ela, pakilabam man da to'y, nagito underwear ko nga naurnong. Hindi sukid to yan niya. Ha? Uwan, sige lang, Zeni. Kano malpas ka nga aglaba, agdalos ka niya. Oray, overtime kanto. Tapno malpas mo niya. Ha? Uwan, Zeni. Awan problema. Ngam doon tsak malpasita, mabalin siguro ng agsubliakin tun bigatan niya. Ay, hana, palpas mo ta. Talangan nga duwa nga aldaw kay dinti bayada kanyam. Hana, iso nga ilapas mo amin nga trabaho tadta, Ela. Dahito titangdan ni Ela nanang. Yang kayo ito din. 350 na ang anak ko. Nagadumo dyan linabaan na kan nag-overtime pa'y. Ay na, agbibisin iti kwarta day jay. Baka tadtala ang kit di pa nga makaigam iti kasta kadakal ti kwarta Iso sigurado nga kayat na. Maragsakan kit di Sige. Alang nga raw anak ko. Nay, narabyan ka manay na naggapo dita balay da sa inay. Ela, balasang ka. Wen nga rod, tata. Ado nga mintili na baak. Kan nagdalusak pay. Kan nagluto akiti pangrabyanda. Sana bali ata, dan sa amot bayad ti overtime mau. Ay, jak manam mo. Jak amo no karaman iti pordiyak ti bayad ti overtime ko, tata. Apay, mano ayat ti itangtang dandakin ka. 350, tata. Nay, nagbasitin ngay. Nagano ti kwarta na dya ka anakak. Ngam kastalang ti itang dandakin ka. Sana bale. Makatulong mo tan aday ti agatad kada kami. Matulungak ti asawak nga uri kaskasano. Ibagam abayadan na ti overtime mau. Nagsapa ka amapan sa marabyan ka nga agawin. Ay, awan malugi ka balasang ka. Saanin, tata?
kababain mo't. Ken maysa, ipagpagapok ngamin iti panaggayim ikini Zenny, tata. Aggayim kami ngamin idi agkaadalan kami paylaeng. Ay, awan. Maday tar aramiden di ka anak ka. Imbis amasyan ken ka. Saan ta kasla iroromen na ka balasang ka? Adda akon, Zenny. Pasensya kan atan ni naladawak basit. Adda pa ngamin inaramid ko ije balay itay. Anya matdata nga intradam nga. Nagladaw ka. Ibawas ko iti swildom ti pan nakaladaw mo ha. Ha? Sige, sumrakan. Paspasam ti agunay. Kantarimaan ng matagdalos ha. Anya mati pa nagdaldalos mo nga. Parparaw pa umat. Tarimaan ng mata. Isimpam amin nga maisimpa. Punasam ti tawa. Kan amin nga sirsirok ti lababo. Kama. Punasam amin nga tugtugaw. Uwan Zenny. Matungpal. Darasam nga lapasan dagiti trabaho ma. Tamapan kanto ija palengke. Tulungan nakagla ko ijay. Ay, kat uwan Zenny. Han nga gaputa agka-eskulaan tayo di kat mawawatan ka nga kan kanayon. No adahan mo nga maaramid. Ay, sa balitadtan. Taag sa balin ta estado ti biyag ta ela. Pasensya kan Zenny. Di mo na ipasig ti bagim kanya ka. Hangkang agkampante. Tabus naktadtan. Hantan nga agka-eskwelaan. Ay, Mia, pakibangam tuman ka ni insan mo, Zenny. Jack pa'y lama ka umay balay da itang aglaba. Awan nga min load ko, iso ajak maitex. Anda nga min biglaan na lakad ko. Ay, katuan sagpaminsan kan samot ta na mapanidya balay da, friend. Samsamot ta na saya at itrato dakin ka. Ada nga min nadamag ko kahit. Basit ka no tit ito daatang dan mo nga glablaba. Ay na, awan kanyak tayo, Jay Mia. Ipagpagapuklatan iti pa nagkakaadalan tayo kada Zenny. Iso nga okay lang nga ore basit itod na atang dan ko. Nauyong sapay ka no ni Zenny kinkan. Ay na, pasensya kan nagbaliw nga min ti ugali da idibimak nang da. Ay na, awan kanyak dagita. Adala nga min pakakumikumak. Iso asag paminsanak laang na makapaniji balayda. Nohan nga umay dihaan laang. Adu matimayaban nga matangdanan ita. Gemoran sabit tinjay gayem mau. Kat gumura lata, no gumura. Awan bibiyang ko. No magipit dahi baka asit ganak matlaang. Agdawat iti tulong kanyak. Ay, mabit lang nanang. Adawag ko. Apay nga tadta ka lang nga umawag, darling. Wading itag Zenny nga maudin ay awag ko na ito ikan ka. Ni, apay ngay. Delikado. Nanuktalan ang kasawak ni may papan ka na ta. Kandang iti kwarta anay itid ko ken ka. Anya? Uy, apay nga may nga hangka nga nag-ananad. Ay lading itag Zenny. Impost na pa yan nagitiladawang tayo ti social media. Anya? Ala, apay ngay. Kasano da ito yan ngay? Kababainan Kati may sapay aparikot. Kaya't naasublien nagitin inted ko ken ka akwarta. Anya? No kasta, saan mo ang nagbanog ang tinagado a kwartam? Inted amin ti sugar dadaim. Uwan nanang, mababain ako na yan. Inwaras matan di asawa na ti picture may iti asawa na. Imbagbaga na pa iti nga kabitak. Ayan yan. Talaga nakababain na nakaw. Ay, apay ngayong akasta. Ada mo gayang palimod mo, anak ko. Sorry nanang, nasisira pa kiti kwarta da di nga lakay. Nabuandan dito lugar tayo ti amin, anak ko. Yan nga raw da. Ano sa mati machismis? Di ka mo ngamin nagananad, anak ko.
Agbababawi ak nga ron na nangam nalpasan. Hankon nga malinisan tinagan ko. Ni, kunak no hasino ti masabat ko nga naka-uniform iti bado ti maestra. Si kamat gayam data ila. Papanam, apa nga kas ti badum? Inakagisuro na, Zeni. Ha? Apay, maestra kaya, ila? Wan, iti kabayag ti kaawan ko idi dito'y lugar tayo. Iti sakbay anak ki asawa nakalpasak iti panagadal ko. Iso na laeng ta sa anak nakapasa iti board exam. Ngam inulit ko. Kat kaasi ti Diyos, nakapasa akon. Iso ang nagaplayak kat naawat akmat, friend. Ha? Kasta aya? Iso pasensya kan Diyak pala umay makalabay di balayo. Haan akon nga agpalaba taawanan pagtangdan ko. Kan kababainan kanyam. Ay, maestra kamat gayam. Diyak lang pagarup nga nakalpas kamat gayam iti iskwelam. Wen friend, saan mata masapul ngayon nakiwarwaragawag dayta? Ngam, aguray ka. Anya di ko nam? Awan pa ng dan mo? Di nakman rabakan. Kat no nagado a business mo ijay ili. Awanan Imbayad kun iti utang ko dagi jay. Ha? Amumat siguron tinapasama kanya. Talim mapayag ti daga iti lugar tayo. Ala agpapigsa ka. Masapul ang natipker ka kanayon. Tapno masarangat mo dagiti panubok iti biyag mo, friend. Ay, agyamanak, friend. Mababainak lang takas sino nga nang ibaon-baon kanyam idingam tadta. Nabalik ta dan tilubong. Si kanti mayat ti trabaho na kat siya kat bakto si Romanan. Sorry, Ella. Ala, awan kanyak dayjay. Alakat nada ka sa pulam. Ibagam laang, friend. Barang anda may tulong ko ken ka. Ay, agyaman ako na, Ella. Nagsingpot ka nga gayam. Kaslaak lumnad, itibain gapo iti nagbambanaga. Inawat ko nga rutigasat ko, katita nabaliktadan ti sitwasyon mi ni Ella agayam ko. Siyak matitan ti makilablabada. An-anusak ti kastuya pagsapulak, tapno ada pangalaan mi iti inakiti kanan mi. Kat bayat ti panaglabas dal daw, kanayon kumata mamiris dagiti bidot ko iti kalabas. Banag ang nagbabawyak iti kastaunay. Kat ingkarik iti bagik, ajakon ulitan dagiti nagbasulak iti kalabas. Alakastan, tigayim mo, Zeni. Ala gagayam, ditan tinagpatinggaan day tapakasaritan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Itata, nakagraduar ka na nako. Anya nga iti planom nga ramidain. Agsapulak iti trabaho, tatang. Ngam sakbay na, katagina na ako mapaimot Mano atawin mo't puro adal latan tinararamid ko. Kaya't ko kumamot nga i-relax ti panunot ko sakbay nga trabaho Adakin ka kasta ti kayat mawanak ka. Apay ni Sanchez ka ngay. Di na mo't impakat ti inggraduar na. Sa bali mo't tararamidan na. Ay na, saan mo kumatultuladan dahil akasinsin mo? Kababain ti kasjay. Nakalpas ngagpay sa ungam na itabat na agmanmanik yor tararamidan la. Wan nga ro, tatang. Ay, inaktuman kit di agpakuko. Tani, nagalas manen dagito'y kuko. Ipa-extension ko manen dagito'y kuko. Ay na, di kanto man makalaban no patid dugam dagita ko kaum. Isunto man lang ayal alika akamaon. Ay natatang, bayan nyo pa'y laang dayta amalabaan dita. Makauray mo dagita. Adu pa'y tilupot amabalin ko nga usaran. Insan, di mo tan maibibos ti customer mo. Agsasaruno dagiti ang sangput. Nakapila da pa yun. Ay na, basta kasto yung bulan, talaga nga ado ti customer ko, insan. Masapol mon sakit diti katulungam dito insan. Huwag nga raw, sika ko mati isuro ka kaduak.
Ngam amok mo tasaan ka na sumiti ka kastoy. Kinunampay insan. Aywan, ilibre mo ati serbisyong kanya kita. Total, nakaado ka matan. Awan pa'y ngamin pagbayad ko. Amumut, awan pa'y trabaho kita. Day talaga ya minsan. Ikaw na. Anyat kayat mga merienda ya. Mabisinak mo kat. Dagitaman insan. Uray anya dita na. Alang aron, urayan ta nagitay lumablabas dito yung aglaklako iti merienda. Nanang, awatan nyo daytoy o. Pagpalengkiyo. Ang damot ditante pagbayad yo iti silaw kang danom. Ay naimbag man ta nakaurnong kamala ang iti pagbayad tayo iti bills anak ko. Kanada pa'y pagpalingke. Ay na, basit laban nagdayta nanang. Mabiit lang mabirukan ti kwarta. Kat kaano nga'y amapan ka agbirok iti trabaho anak ko. Ang damot ten trabaho. Kas makita yumot. Inal daw aday wendak dagiti kliyente. Sa bali kumamot lataan no may apply mo tay inadal mo anak ko. Ay nanang, pasensya kayon. Ngamjak kaya ti mga opisina. Naragsaka kityan yaman nga aramida kita. Alang arud narigat mo at no kontra ti pagragsakam nga aramidan. Makaammo ka anak ko. Tatang, nagsweldo akon. Dahito ti kwartayo. Igatang yu iti masida. Day talaang, Tabasit matla ti sweldo. di mo't dakkel akumpanya ti pagtrab-trabahwam, Sonya. Dakkel nga agpaiso. Ngambasit mat ti sweldo, tatang. Minimum laeng. Adapay kaltas na. Nang ibati akmat iti kwarta ka. Alangan nga itid ko aming ti sweldo kada kayo. Oo, nayay. Kunakmal na nung dakkel ti sweldaw. Kapag isulang mo't gaya mapagbayad iti kuryente na ito inyawat mo. Awan pa'y pagpalingkay. Ala, ano san tayo pa'y laeng atatang? Naimbag to laeng no maipromotak. Tabarang ngumato ti sweldo. Nay, ada ka mo dito paradaan, lete. Apay papanam. Nagpalingki ak manong. Kakaiso na nga inikanak ni Cheska iti pagpalingki. Anong sakit dito ginatgatang mo ah? Medyo manong. Abas tumi iti makadomingo. Nadagsan mo no gulpiak ti agmar kahit. Nay, imbag man ta da kwarta ni Cheska. Damok ngamin kat awan umno at trabaho na. Ngam adalat tamot matmat gadan na. Sika nga'y, nagpalingki ka mat? Awan mo't bitbit mo. Ay, napanak lang nagbayad iti bill, ti silaw. Masadutak ngagpalingkay. Inikanak mat ni Sonya iti kwartak, nagsweldo mat na iti kumpanya pagtrab-trabahuan na. Ang masadutak pa yung agpalingkay. Siguro, dakkel ti sweldo na ijay anya manaw. Ha? Ay, wala. Dakkel akumpanya na jay. Nasaya at ngarud ano kasta. Agidan ta ngarudan nga agawid. Mangarkilatan iti tricycle. Ha? Ay, sapay nabatik tayo kwartak. Eksakto la pagplitik to'y intugot ka. Di ka madanagan, tasyak timang bayad iti arkila, manong. Alangarod Apag iso lang mo't ngamin tinabati a kwartak. Ilibre ka kung may ti pamasahe ka. Apay, Sonya, aldawan di ka matla bumangon ditan. Maladaw kan ay ti trabaho. Awanin tatang, nag-resign na kun. Marigata na kami. Sapay naguyong jebus ko. No kasta, awan manen trabaho. Agbiro kak tumanin atatang. Adumot ti mabalin ko apag-applyan dita. Una ngam saan ka mo't nga agbayag iti sir-sir ka matrabaho. Saan abali tatang? Adapay nabatbati akwartak dito'y. Umdas pa'y abusbusan tayo. Alangarod agawaam ti agbirok manen iti trabaho. Tanay, asidagmanan ti panagbabayan iti bills.
Ay, kunak man na no makalung out tayo ni ti kinarigat ti biyag. Ta nakaturpos kaket nga rod iti kulihiyaw. Ang kastoy matlat tagayam. Saan anala ka ti agbirok iti trabaho? No adaman bilang, nagrigat mo ti makisama kadag iti katrabahuan. Nagtatangsit na. Sapay jak kaya ti matangtangsitan. Tatalaga at tutupak ida. Ano sama Nasaysaya at paikit din ti agad adal latan. Tawan problema iti kwarta. Itamot tan, nakarkaro ama presyo rak. Sunya, amo mo no sino tinobyo ni Cheska akasinsin mo? Wala, ni Jerome tinubyo na tatang. Apay ayan. Una yan, di lang nagpili mo tan iti sa balay. Ni Jerome pa'y mo tapada aman nalaw. Nasingpot matkit din ni Jerome nagagat pa eh. Una nga may mayat kumamot laeng no adda mabalin na iti biyag. Tapno adda katulungan na kumaamanggad. Kat baybay anyo iso ti kayat na. Ay wine, kaano nga ipasyar mo dito balay tay ibagbagam akaayan-ayat mo. Saan pa'y nga itatatang? At dapay lang amin iti barko. Manuabulan pa'y sakbay nga agawid. Di kay agdanag, tamaam-am mo yung tumilang ni Cholo. Tatang, iso ni Cholo, nobyo. Cholo, iso ni tatang ko. Naimbag nga orasyo, tata. Awatan nyo na ito'y sagot ko kar kayo. Ay na, ay agyamanak barok. Madlaw nga stateside dagitoy Uwan tata. Mabit lang tamang isagana kiti pagsasangwan tayaw. Nakababain mait. No amok lang ay tati sa sarong karmaw. Naisaganaan mi kumaanay bag. Kaya't kung amin na sorpresaan ni Sonya, tata. At dagayang plano makasta, Cholo. Uwan mo't mahal. Nabayag ko nga inuray ti panagkita ta. Kat kamaudyanan na, nakaawid kamot laangan, Cholo. Si manmo't gayam tinobyo ni Sonya akasinsin mo, anak ka. Wenanang, nabayagan nga amok day ta Iso na lang ta LDR da. Nagawid ka noon. Imbag man ta nakatumpong itisiman. Wen ngam nagasatak mutlatak ni Jerome tanasingput nanang. Wala, ngam adamang mga kuachismis anak ko. Adda ka no ibagbaga ni Uncle Mo may papan itinobyom. Tagibasitin na ka no taman nalun lang. Ay na, makamumutan kasta ti panagkita na ni Jerome. Anya nga ron nga ka-agriculture tin lepas na. Saan man namang opisina ngam at least, mararamat na itatay nagadalan na nanang. Diyos ka balasang kaw. Anya nga ti plano mitibiyag mo. Ha? Anyat kayo ti asawa ng kal? Apay, di na kamandaran ngagsapol iti trabaho ni nanang mawakabsat kaw. Ha? Kita amot basit balasang kaw. Mano atawanan manipod nakalpas kay ti panagadal mo. Nga maging gaita, awan pa'y nakitak mo ita nasaya ta pagtrabaho. Dahil tabod la agkokoter aramida mon balasang kaw. Nik agtrabaho ak matangkal. Trabaho matlat taday ta. Wan, ngamtay kumamot na pimpintas basit Saan lang agkalkalkal iti ingron dita. Uncle? Damag ko pa'y, boyfriend mo ni Jerome. Tuladam ko matikasinsin mo. Siman tayo nobyo na. Ha? Ay, awan na Agbalin kan tulangan nakakaase kaanakan. Sana pan nakibiyang na ito Nudikat panangisakit. Sayang, tinlipas mo no di mo i-apply. Sayang, ti panang paadal ti inamken ka. Kano mabalin? Sinaam na dyan Jerome. Tatay baknang ti aklunam. Tuladam ni kasinsin mo aso niya. Amo na tinagpili iti nakirelasyonan na. Kan impakat na tay inadal na. Lay, apa yan? Agdardaras mo't ni Cheska, lete. Ay wun, mangrugi ngamin ita amang isuro.
Inserek tay gayem da iti may sa vocational school. Kasta gaya. Imbag man ta nakapanunot mo't lang nga agbiro kiti sabali a pagtrabahuan na. Sana aday ta pasig nga agkokoko dar aramiden na. Pagyamanak kit di tauray kasta ti trabaho na. Kat saan nga agkurkurang iti iyaw awat na kada kami. Agsubsubra pa'y kit di Ay nison niya nga'y, kumusta mo ten manong? Ay, nagbakasyon da. Kadwa na tay siman a boyfriend na. Ay kat nasaya at nga ron Tama ka pasya-pasyar da pa'y itatakaub-ubingan da. Ipapas da ti agpasyar, tawan pa'y anak da. Wana, kan uray agsikog ni Sonya. Ta siman mo ti ama ti agbalintong apukaw. Ay kat, mayat atasiman to ti agbalin na manugang mo manong. Wana, sana kasi di anak mo adi na amo ti agpilay. Diyay kat manalon ti pinilinan. Agisursuro mo't gaya man ni Cheska. San sabot akin ang maestra ti inadal na iday? Nangalapay ngamin ni Cheska iti education units na idi, tatang. Al-alukuyin na kidi ng masadutak. Kanya nga ta, no mangala ka mo't iti education units mo, barang mangisuro ka may, tanay, awan mo't agbayag at trabaho. No nagtrabaho ka iti dwa, wano talo abulan, ag-resign ka man. Ay natatang nabanugan ti utak ko nga agadan. Kinawan kwarta ang maaramat. Agpatulong kan akan ni Cholo Anobia ano mo ti kwarta na, saan ka day? Nakababain mo't atatang. Sapay nagdakkel ti gastos na iti panagbakasyon mi iti agduduma a lugar. Anya? Agsublimanen iti barko. Manuabulan manen ti palabsen santo agawid. Kahit imbat yan nakamutlaang iti kwarta, manakaw. Awan atatang. Tapag isulaang matay kwarta ng agsubli. Aya, dinawatam ko maa. Nakababain mo't atatang. Saan kami pa'y mo lang agasawa? Dawata kon. Kababain Bayan nyo ta ang sapulak tumanen iti pagtrabaho. Alang araw anak ka. Kat sa pala ko maata, agbayag kamutan iti sumaruno a pagtrabahwam. Panunuta nga dapat nag iti adim nga agad-adal. No ka na yung lakas na, ay awan mapasamak iti biyag tayaw. Tatang, masikugak sa amutan. Sa anak-anak binulan. Ay, kat nasayaat, anak ka. Saan kayong agungat, tatang? Saan? Apay ko mga agungitak ngay. Kat putot ti siman day ta agbalin nga apukaw. Ay, inyawag mo ka dahin ka ni Chulaw. Wan, tatang. Anyat ko na ngay. Agawid ka day. Kaano ngay ikasar na ka? Di nakpay rin-replyan. Ngam nakita na mo tante message ko. Ang mga nubisi iti trabaho na. Okay, inawagam ko Di namat sungsungbatan ti awag ko, tatang. Manmano lang ag-message manipod nagsubli ijay barko. Ay, kita mga nubisi Padasag tumanin nga awagan madamdama. Manong, apay akas lalumukluk magnison niya. Masikog ka din. Ay, late Andan to na po ka. Putot ti siman. Kat apa man na makaawid man ni Chulaw. Pagkasarak idan. Jak kaya tarong marti ubeng di da pa'y nagkalaysa. Kat kaano ngay nga agawin, manong? Awan pa'y mo ti text wano awag na kanison niya. Makumikom ngamin iti trabaho na. Iso nga awan oras na nga umawag kanison niya. Kat sapay la kumaa takas talaang nga agpaiso. Nay, anyat ti kayat mo asawain. Pagdua-duam jay siman amanugang kaw. Ay, Saan man atila sasawmat si Kalite? Ti ko namkit day, umapal kalaang. Ngamen, saan asiman jay agbalin ang manugang mao? Ay na, saan ko nga apalan diya manugang mo, manong? Apay ko mga apalan. Apalam. Apalam, lete. Apayan, Sonya. Bigbigat, agsangsangit ka. Kasla di ka pa'y nakaturturaw. Ay,
Amang ano niya ti mapasamak ken kaken iti sikog mau. Sapay madlawon ta tiyan mau. Apay, anyat parikaw. Di nakmata ni nawawagan ni Cholo. In black nak pa yan. Anya, Awanin tatang. Intarayan na kung tiyamati sikog ko. kasano nga ron itan? Kunak man no nasingput na di atsulaw. Nasingpot hindi saan na pa yan naala ti kayat na kanya. Ngumidi nagsikugak. Awanin tatang. Sana na nagparparik na. Anya? Dakkelan tatyan mo, insan. Kabulanam samatan. Wen, Cheska, kabulanak itan. Ngam awan pailat urnong ko. Parikot ko nagpas ngayak. Awan busbusa. Apay, awan urnong mo ang nagtrabaho idi aya? Awan ata sa anak mat anagbayag ka dagiti kumpanya anastrakak. Napili akmat ngamin iti trabaho. Kano adadyak makursunadaan akatrabahwak. Agresign na. Ha? No inanusak ko madagiti nababa posisyon ko idi, naipromotak ko maitan. Wen amin mo ngamin ka mangrugi at talaga iti baba. Kan, apay, awan ka di at talagang damag mo kan ni Cholo? Mawag laang idi na minsan. In-unblock nakmat laang. Kuna na apatulodan nak iti busbusak nga ganak. Ngam aging gait na. Awan pa'y mati kuna na nga ipawit na. Anya? Kaano nga ron nga ikasar na ka ngay? Ala, agsangit ka matan insan. Nailaw anak insan. Adamat gayam asawa kan anak ni Cholo. Anya? Ay sus. Mala, makipaglading itak insan. Masapol nga agbalin ka natibker para itisikog mo. Umayak man, Cheska, balasang ko. Ni, agtugaw kayo, uncle. Agyaman na ka, anakan. Agkukuku kamot manayin. Apay, nagikat kan nga gisuraw. Saan, uncle? Bakasyon nga min itadagiti ubing. Iso aday to'y manan nagkukuta ramidek. Ay na, imbag man. Saan ka mabakante? Apay, ayan ni Nanang Mau. Ay narimwar, napan man nagpakulutan Diyak masango akulutan atan Agsasaruno mo dagiti customer ko nga umay agpakukong. Imbag pa'y kada dya kabsat ko ta pakulot a pakulot. Ngam da tao, awan pa'y pagpapukisan. Ay, umayak man agrelax dito balayaw. Maringringak iti anak ni Sonya. Saan nga agpakaturog. Isumanan tinagpuypuyata ki dirabi ay. Takas la mantika mo't amat maturog di kasinsin mo. Di na pa'y mapuutan mo't no agsangit tay anak na. Agdadamo pa'y lang amin ni Insan Sonya, uncle. Anusan nyo pa'y laeng, Di na lang arudan na ipakat ti inadal na. Nagpasikugkit din. Sa pa'y nagmangit di anak na. Masurunak. Karuprupa paimot na di siman lulokaw. Ha? Linuko na di kasinsin mo. Awanan bain na di. Ala, anya nga ron ngay. Awatan tayo at igasa di kasinsin ko, uncle. Sure ka anakan. Linamot ka na iti sinasaok iti kalabas. Mababainak. Wala ni uncle. Anya ko mapagbainan nyo. Baybayaan yun tinapalabas, uncle. Bumangon ka man nita si Kasunya. Tulungan nak man ang mga awirita anak mo. Di mo lang matultulad ni Cheska akasinsin mo. Naggagat. Saan ang mabakbakante? At dalat na trabaho na. Sumanao kayo kat makaturturugak pa'y lang. Kastamlat ta ka na yun ay. Agkubo akaw niti katatrabaho. Tapno dalang maisaang akanintayaw. Agsuro kakit di mo tayo nga agkukaw. Uyawin nyo idi day tatrabaho. Ita,
Durugandak ngag-manicure. Ay, awan usum ko dita. Kan kababain. Di adalak nga mapanak laag man manicure dita. Di ka man nagpili-pili iti trabaho. Tawan mo't lat serbi ti inadal mo. Di mo mo't may pakat. Kasta lang arudan nga awan trabaho. Nagpasikog ka pa iti addan asawa na. Darasunos kamot nga main. Pakaragsakan yun to pa'y idinaaman nyo ama si Kugak. Kunayo nga excited kayon ama addaan iti apo ko. Idi ngam saan itan. Tama na nga lilaw mo't gayam dyan nagpasikugam. Surun kaon. Ala, inkamot kiti agkukaw. Agpasuro ka ni Cheska. Imbag pa'y gayam ni Cheska na diskartay. Tatang, Doon napigsapay ko manag iti matak ak. Sursurwak mo tikas iti trabaho ni Cheska. Nga oray lalaki ak. Kapno adalang may saang. Ang nakapsut mo't ngaminan na iti matak. Insan, sigurado ka kadi akayat masursurwan na gitar aramidak? wanan insan, padasak. Kas makita kat iso tinapig sa pagsapulam. Nakapatakder ka pa yan iti basit a pwestom. Ay kat padasam di kagdanag ti isuro ka. Dagitin to pa estudyante ka sursurwak ka, mabit da masuruan. Si kanto lagit din. Agyaman insan. Nukasta, agkasaran da Cheska kan tinobyo na kabagays. Wan manong, inton umay abula nun. Ay, imbag pa jay anak mo ta ikasardan. Ngam jay anak kaw, ay, linuko dalaan. Alakot makasarak tulat ta siguro mo't itinapod no alalaki. Oray saan na makinubyaw, ta mga nulukkundan tumanan. Imbag pa ka jay anak mo, ta oray man nanon lang jay pakiasawa na, bimak nang, gapoy tinaglawa amulan na anat natangkan prutas. Ay wun, talaga ngamin nagagat jay agbalin a manugang ko manong. Awan makunakken kwa na, nasingput pa ay. Wan nga raw. Kabagays, sorry mababainak kada kayaw. Ado ngamin ti sinasaok iti kalabas may papan kada kayaw. Kat ita lamlamutak amin nagijay nga imbagbagak. Alakot anya nga road, tay kunada nga roden. May palubos adumteng niriribok iti biyag tayo. Tapno adda panggapuan tayo ang mga miris iti nagbiddutan tayo. Kukwaklatan ti umapapal iti kabagis ko ta napintasan ti biyagda gapu iti anak na kan iti manugang na. Narigat gayam tagsasao iti patapos ako nada tadi tayo amo ti mapasamak iti masungad nga laldaw. Awan nga rod napintasan nagbanagan ta anak ko tawan mat maanusan na at trabaho. Alakastan ti gayam mo duro. Alaga gayam di tanti nagpatinggan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Look at Animal 5110! So amazing! Look at Animal 51111! So amazing! Look at Playful Dolphin! So amazing! Look at it, Animal 51113! So amazing! Look at Animal 5114! So amazing! Look at Animal 515! So amazing! Look at Red Panda! So amazing! Look at a playful bottlenose dolphin! So amazing! Look at colorful blue and yellow macaw! So amazing! Look at Animal 5191 Ting! So amazing! Look at Siberian tiger!
So amazing! Look at Animal 5118. So amazing! Look at Animal 52132. So amazing! Look at the snow leopard. So amazing! A sturgeon. Ancient fish. Like dinosaur. A trout. Jump through rapids. A pike. Hide then ST Reiki. Fast. Look at the dolphin. So amazing. Look at a Eurasian otter. So amazing. Look at blue morpho butterfly. So amazing. Look at the red panda. So amazing. Look at the calico cat. So amazing. Look at Animal 469. So amazing. Look at Animal 470. So amazing. Look at Red Fox. So amazing. Look at Animal 472. So amazing. Look at Animal 473. So amazing. Look at Panda Cub. So amazing. Look at Animal 476. So amazing. Look at the pangolin. So amazing. Look at the tiger cub. So amazing. Look at Animal 479. So amazing. Look at Animal 480. So amazing. Look at the African elephant. So amazing. Look at Animal 482. So amazing. Look at Animal 483. So amazing. Look at the red panda. So amazing. Look at the red panda. So amazing. Look at Animal 486. So amazing. Look at Red Fox. So amazing.
at animal 488. So amazing. Look at animal 489. So amazing. Look at animal 490. So amazing. Look at animal 491. So amazing. Look at animal 492. So amazing. Look at the red panda. So amazing. Look at the bottlenose dolphin. So amazing. Look at animal 496. So amazing. Look at animal 498. So amazing. Look at fennec fox. So amazing. Look at animal 500. So amazing. Look at animal 504. So amazing. Look at the giant panda. So amazing. Look at the pretty bird. It's smiling at me. Look at animal 507. So amazing. Look at animal 508. So amazing. Look at animal 509. So amazing. Look at animal 5110. So amazing. Look at animal 511. So amazing. Look at playful dolphin. So amazing. Look at it, animal 51113. So amazing. Look at animal 514. So amazing. Look at animal 515. So amazing. Look at red panda. So amazing. Look at a playful bottlenose dolphin. So amazing. Look at colorful blue and yellow macaw. So amazing. Look at animal 5191 ting. So amazing. Look at Siberian tiger. So amazing. Look at animal 511 So amazing. Look at animal 52132. So amazing. Look at the snow leopard. So amazing. A sturgeon. Ancient fish. Like dinosaur. A trout.
jump through rapids. A pike, hide then ST right key, fast. Look at the dolphin! So amazing! Look at a Eurasian otter! So amazing! Look at blue morpho butterfly! So amazing! Look at the red panda! So amazing! Look at the calico cat! So amazing! Look at animal 469! So amazing! Look at animal 470! So amazing! Look at red fox! So amazing! Look at animal 472! So amazing! Look at animal 473! So amazing! Look at panda cub! So amazing! Look at animal 476. So amazing. Look at the pangolin. So amazing. Look at the tiger cub. So amazing. Look at animal 479. So amazing. Look at animal 480. So amazing. Look at the African elephant. So amazing. Look at animal 482. So amazing. Look at animal 483. So amazing. Look at the red panda. So amazing. Look at the red panda. So amazing. Look at animal 486. So amazing. Look at red fox. So amazing. Look at animal 488. So amazing. Look at animal 489. So amazing. Look at animal 490. So amazing. Look at animal 491. So amazing. Look at animal 492. So amazing.
red panda! So amazing! Look at the bottlenose dolphin! So amazing! Look at animal 496! So amazing! Look at animal 498! So amazing! Look at fennec fox! So amazing! Look at animal 500! So amazing! Look at animal 504. So amazing! Look at the giant panda. So amazing! Look at the pretty bird. It's smiling at me. Look at it, animal 507. So amazing! Look at animal 508. So amazing! Look at animal 509. So amazing! Look at animal 5110. So amazing! Look at animal 511. So amazing! Look at playful dolphin. So amazing! Look at it, animal 51113. So amazing! Look at animal 514. So amazing! Look at animal 515. So amazing! Look at red panda. So amazing! Look at a playful bottlenose dolphin. So amazing! Look at colorful blue and yellow macaw. So amazing! Look at animal 5191 ting. So amazing! Look at Siberian tiger. So amazing! Look at animal 511 ting. So amazing! Look at animal 52132. So amazing! Look at the snow leopard. So amazing! A sturgeon. Ancient fish. Like dinosaur. A trout. Jump through rapids. A pike. Hide then ST Reiki. Fast. Look at the dolphin. So amazing. Look at a Eurasian otter. So amazing. Look at blue morpho butterfly. So amazing.
Look at the calico cat. So amazing. Look at animal 469. So amazing. Look at animal 470. So amazing. Look at red fox. So amazing. Look at animal 472. So amazing. Look at animal 473. So amazing. Look at panda cub. So amazing. Look at animal 476. So amazing. Look at the